youtuberi, to nećemo kliksat, idemo na moj intro, jupi! Malo vas, ali dobro, evo nas trenutno na Mindpaxu. Malo mi je čudno što mi malo manje bug. Čud. Evo ulazim u arenu. Ja klasično nisam normalan. Ja sam klasično nemorančina. Zezam se, to naravno se zezam. Igramo bez teksture, naravno, ako budete htjeli neku teksturu, tražite, pa napravit ću neki video. Čekajte. Neki video, ne znam, kako ubaciti teksturu, kako instalirati, pa daću neke linkove, ne znam. Huahvi tekstura, Fullcraft, dobro, Fullcraft neću, to je već Full TV objavio. Neću niko kradu ništa. Ovo kako se zove, što sam teo reći. I dalje imam bugove, to jest ne i dalje. Jednostavno, mislim, meni je malo loško, malo više, zato što kad snimam meni buguje. I onda bit će teško, ali pokušat ću. No. Ovakvi bugovi ne mogu se podnose. A kada sada da, ne, znate li ja mislim zašto? Ne zbog snimanja, nije meni problem. Ja problem zato što igram preko neta, pa nešto, no. Dođivamo. Ubit će me ju. Koji sam ja lik. Ubio sam ga. Ja sam da imam kape. Snimat ćemo većinom survival games. Zašto? Pa, pošto ovaj moj komp, da izvinete za kurac, morat ćemo većinom, mislim, će Hunger Games, znamo to, Hunger Games, Bridges, sve što vas zanima, sve što budete tražili, to će biti, mislim, bit će ono što ne tražite, mislim, ne ono kao što, no, moj shape quest, ja izbacim, ne to, nego, ako, na primjer, ne kažete Tour Force, na primjer, ja vas iznenadim time, naprimjer, kažu. Valjda će mi krenuti ovdje početka svići, ovo malo, na Drugoviće, na početku, no, imaš kanal, ti se noveo, pa, ono krene 2, 3 subscribe, ono, 2 subscribe, pa imam, pa kad krene više, pa ono, ja iskreno kažem, ne, nisam, ladno sam dobio jedno srce, mislim, izgubit ću ga verovatno, možda ovi bugovi su neviđeni, ali stavite, ja volim kad stvarno pravi razlog imam zašto sam umro. Pravi, ne ono izvlačenje. Speed hack. Može. Što nije iskoristiti? Dobara. Plus meni komp baguje. Ne, nećemo fishing, ne. Pravimo bajaka, ne znamo. Nisam ja nikakav s fishing rodom, pošto ovakvi bugovi, to je neviđeno. Kako ja da igram? Ajde recite, objasnite. Kako da igram? Bugovi, lepo, sve, super, ja sam numina s fishing rodom, pa ne. Naprimjer, ja i moj drug, vidjet ćete ga u nekim narednim epizodama. Ostavit ću vam u opisu videa naziv kanala, mrzim jednostavno link. Ostavit ću vam to njegov naziv, onda može, ako može i meni njegov subscribe, pravo meni, ali nemoj to me reći. Neće ti gledati klip, ko da se interesuje, pa isto ko ja bi uradio. Ko da se mi interesujemo za nečije kanala. Ono kurac. Izvinite. To, konačno. Uf.
Evo kad smo već pričali to mudru, reću vam ime i pozdrav za njega, to je Petar. Govno jedno. Da. Evo, kad smo već kod njega, pozdrav za Petra. Govno jedno. Ma, hoće mi đavola. Se plaši da niko ne uzme, to je problem. Nije meni. Evo da me manje baguje nego kad sam jednom igrao PvP. I snima. Vidim da te komad. Dobro obučen. Teško će biti PvP protiv njega. Mislim, nije dobro obučen. Nije ništa posebno. Što veži. No, dobro veži. Neki zabagovo. Što ti to? Benny! 0. Igram sa Benny. To je moj account. Mreću ljudi. Beži. Malo health imam i bakove. Ma lako je ljudi. Lako je. I to mnogo. Lijek sad ima ekstra. On je fair, ajde ogledat ćemo Battle of Trophy. Low sword. 21 cent sam banana da ćuti. Zašto? Ljudi, ne mogu više. Ovo me iznerviralo. Mnogo. Bakovi. Znam, sa većini to baga. Neko imaju jače kompove. Naprimjer, mom drugu petu bagova, video sam. Ljudi, dobili sam to za epizodu.